Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Tang hadin babun ki khenna school jong ka Saint Veni Higher Secondary School Solait Ribhoi District kabaha papo ka Mauhati constituency kilayo pdiang do khaw plastic kaseng hinyo trap achik national movement Ribhoi District Unit hapo ka jingila muba pateng marsing komu president kelahir shanong po banwar ka jingshisha baro halor uteu khaw plastic habala le kendu shwayu supplier khaw Lashem bau ladap say yaki khaw kat kum ka rasid nadu ubnai jamang arhajar arfuway ban penpoi khaw syakate ka school kumjuru ka H&M kelahir syaka office jong SD SEO hanong po banu officer kate ka tanadru ula kantai jeke ka belami hak hubor hakini ki khendiat sngi bad ula peniru yaki khaw bala jubu nuksa haman la balait ai syaki jaka pule Hadin baka H&M kala dep menikendu yutai officer katanat pule puthi kala lej sashaka Food Corporation of India kabaha khanapara bar haka cingkran bat unong pet yakate ka jaka trekam ban sam khaw la punlong ru ka jingjurep yaka kudam khaw bat lalap baki don ki jait khaw bala khle lang bat ki weipat ki jait khaw kombalai I yaka nuksa bala keno bowdeu khaw plastik Kumta na kaliang ka H&M, kalashim ya karay bandawa na ka Food and Safety Officer, bat kumjuru na katanat pule puthi, bakan khang shwa ya kane ka jingsam yo khaw mid the meal, shay ki jaka pule, kat bampat yo ya ka jingshay na kite kitanan, ne ka kaipod, kabashay halor ka jingdon ute ukhaw plastic. Oh, क्या चावल था बोला? 45 A rice. 45 तो मतलब ये चावल मिक्स कहाँ करते हैं? ये जहाँ ये प्रोक्यूरमेंट होता है ना ये जगह। मतलब ऑलरेडी मिक्स है Yes. वही देखो ना इधर वही जो चावल आया है ये विटामिन ये मिड डे मील के लिए स्पेशली 45 A राइस दे दिया है ना उसी को हम उठो क्या है तो चावल यही है चावल जो आया है बस्ता के अंदर में वही चावल क्या नाम है उसका चावल उसको ये A45 पब्लिक का तो मालूम नहीं अभी तो हाँ पब्लिक का मालूम नहीं अभी पब्लिक को तो मान आप देखिए आप लोग आइए हमारा साथ हम भाड़ा ले बोमा तो लिया कहीं लिया उनको देखा दो ना कalian jungi ka H&M Ribhoi District harkat ke Jingdon lang ka H&M Borni Circle bat kumjuru kidon ki khat ki jungi ki bawan central lang ini na ka central body zone of finance jong ka central body bat ki members hadin ba naglang kaseng nilayo ya ka complain aga bede bat ukhaw sa ki school leng ba ka mid day meal nilayo ya ka complain nang te na po Slong Solait na ka school Saint Veni hadin ba nilayo ya ka complain badon uta ukhaw ubalasam sa ki khna ba ukle lang ba ukhaw plastik naglang kaseng ngila budin ya ka kam marmar ngila pun sa po DI bat sa po supply hadin kata ngila ikendu yo DI ngila ra ya sempul yo tu ukhaw ba ngiyo nang te na po ka Saint Veni Solait bat naglang supply ru ula peni ya ka sempul kabakiyo nang nena po FCI uya per baklabak te ngikeli ya u DI ba hato uni ukhaw ulong ban sipti ne kumna ban bam ki khna mauru umla ban ai kata ka jubab mamaru ong ba kam semladon kata ka jingtho ka ba ngiyo leng ba uni ukhaw te hadin ba ngiwan hang ne po FCI hang ne hejorobat ngila jurip ya uni ukhaw bat nangdu na nena stok ngila lap ba uni ukhaw ukle yo to ukhaw plastik bat hadin ba ngila ya keren bat kinong peniat jong FCI kiong ba udai uta vitamin u fortified rice kiong andai ka bang isu lengok pat ba kipat ba ki school ki ba per kim sem tip ba udon uta fortified rice andai uta vitamin uba kila ban bam te nyibu ka jing terpat sekaliang ka food and safety officer ba kan tok kit mardor yang ne ukhaw hato udai sisa uta vitamin kum bang yo jing tip na kinong peniat jong FCI lane udai ukhaw plastik ngina gelang kaseng ngikwa bakin budin ba kanlong kajing safety nakamanta banbam khamtam kidegi khana school
nang ne gi ong bode uta vitamin kat ba syaki school ki ba pher kim siam la ai kita gi awareness program ba ude uta khau vitamin te kum no gi khana school ki la ban bam uta khau namar kim tip ba ude uta khau vitamin te nak leng ka seng ngidon hi ya ka jing seu khia ba nhiều y ba na ka par kimi kini khau plastic lada ki ong ba ude uta vitamin kadai ban mi tang haki tang hau neu khau bin demil henry nhiều y na ka par uneu khau plastic umi haki yau ki hat hagi dukan nhiều y ba uju neu khau udon sagi yau ki hat tega bagi sau longo kadai kata te nak leng ka seng ginang budin ya kana ka kam ka bangin salai kendu ya EDC ban pan ya ka jing pensai bat kumju ru sya yo pisar jong ka food and safety ibadai ibape bakmi naga menta une umit demil bat hadu bakin dala man pensisya ba une ukhau udai uba long ban bam naga menta gi hana school naga lenga sengin sangai handra ya menta naga lenga seng gi kerpat ya ka food and safety bakadai banwan mar bakadai banwan nalade sang desa stok ban sek une ukhau hato udai sisa utau khau badan iga vitamin na matai khna ne de utau khau plastic uba ki khle lang na mar ngyo iba hang ne stit jongi ngyo iba la bon ba ki bayo yo ne khau plastic naglang ka sengi kerpat jur sya kalyang jong ka ICDS naglang ka DI bat ka food and safety ba ki de ban sim khya ya ka kam ban pen sai so pai ba bau de utau khau vitamin lem dang kumta naglang ka seng ngin ya chakmat bat ngi kerpat ru ya ka sorkar bahkan pen sai so pai ba baka don kata skim haka baydai bat ki school bensam yang neu khau namar hadu menta ki school kim syam latip ba don do khau bala khle lang bat ka vitamin nagalang ka seng ibu ka jing tempat syaka sarkar bahkan sim khia ya kana ka kam namar ude khau ubabam naga benta ki khana school te nginom chong thai kanom kut tang hane kapor ka bangiwan hangne hane nginang budin yau neu khau hadu bangin dalap ya ka jing sisa ba nagaliang ka food and civil officer ki de berpersai sangi ka seng ba ude utau khau vitamin ba nagaliang ka FCI ru ka de berpersai sangi namar haba din bangila tokit ni nagaliang ka seng kala don ka jinganyit nagaliang jong supply sekaliang DI nagaliang DI ong ba ngim tip AA sapang kata ka order ru kam don ba udon utau khau vitamin de nagaliang ka seng inang budin ni ka kam ba hadu bangin dalap ya ka jing sisa ila sim ya karai ba hadin bangilawan bentok kit hang ne stok ba gilalap ba ukhle unu khau ba to khau plastik de naglang ka seng ila sim ya karai ba kat ba ngimpat yo ya kata ka test report yo ne khau ba naglang ka seng ngikerpat saka food and safety officer ba sakalang ka DI office ba kinde ban sange so ban sam yo ne khau mid demil sa baro ki school kat ba kimpat yo ya kane ka jing pencai nagaliang ka food and safety bat nagaliang ka DI bau ne ukhau ude ubala ban bam na ka mentai khana school de nagaliang ka senghi ngi kerpat ba kide ban khang choi ya ne gudam ka ban sam ya ukhau mid demil tat hadu ba kin da ya ka report ka ba shai syaki pai ba bat syaki school ki ba pher ki ba dan hapo ka them ribhoi